thil tu zong zong te kanal pai so Krista mingin K3P day chibai kabu ka cheu hei kumsang hi som hi pakhat February ni som paru K3P day akan man thin chu pathian kai hruna in kan lo thleng le ta a hemi pual hianin mani loka ko kan branch in thisen kan pe ani kha ta hian unit som ni chuang kan pe theya tin pek tuma local rem chang ta lo te po thanem tak kan oma alom hle ani kan thri tangin hrileng wangin kum khaton kan in khom thelo to a tun hnaya borwak te an ziom chawa en khom te kan han tran le theya tin pathian zara a ziom chozel tura te po be seila thawme K3P din tu te le foi tu ma sa te po han an hun lai in har san na rang te an lo ma chon ve a pathian an ringa pathian an awa anin a hun taka a lo tran pui thin ani kha pathian biagina kanin khom themo kanin khom thelo mo khoi huna po omila K3P kan ni na hi thing hi lo thinila a tha ome pathian rong kan bol theina le mimal nun ring tunun tan po poi mo tak Paul pathian in mindin sakhi kan van nei hle ani K3P a hianin kan mimal nun emo kan chung ka din mun emo zirna lam le ezona lama kan din mun kha poi mo berlawa Christian thalai kan ni chuan kan leng feka kan tel tur mai ni lovin kan in ti ta tu hle tur po ani K3P kan in hana pathian thu FSC bung hi chang soma khan atir te a khan thil thati tan ti kha oma ta hian thil tha mani du zong mani nuam ti zong mani tuina zong mai ni lovin thil tha pathian lomtla pathian du zong pathian thu ne na in mil le pathian alo ro puizel theina turang chi kha titlat tu kan ni theinan kan thinlung te pathian ta ni buat sai thar zelang u kalome tu chuma kan thupui zir ho tu ri kum KGP kum phan thupui pathian nai chen top na ber chen rumna pathian nai tura kan da thlang Iswa Krista ti ani a chiar tur hi mun hi amia oba pakhat na hi petera thon khat bung hi chang som hi pakhat atanga hi thum ani a pathian tu thang hi mi lo ngai thlang u Krista po khan atwar sakche u awangin hetiang titurin ko in ni asin anya ka inzui na turin enton tur anu chhia che u kha ani chuan thil reng ati swalawa aka a ngam khemna a heklo mi hawa a lain a haw ve thung lawa atwar lain a vau lawa fel taka ngai to chi tu ane na chuan a in pezoka ti le marka bung som cha som li panga mission fapa meu po rongbo saka turin a local lova rongbol tur le mitam tak tlanna na anun bezok turin a local anisi ati a buchung thu hi lo chhar chanila pathian nai chungchang chunga lai kan zirta a anu nong beratan pathian ne mission ta lal Iswa hi pathian kan hai theina tura kan dar thalang ani thu kan zir ho don ani lal Iswa hi pathian ni ma se mishing fam kim pathian mishing a lo chang pa du zong ti a helia local ani a pathian in khovel a mangai awanga ape chandam na ron thlen tu ani helia ronga bol chungin pa pathian nain na oma chu a rong bol na kan hu anya ka kan zui na turin enton tur tam tak min hu chha chu wangin anun hi kan tan dar thalang fia ber ani hetiang hian han soila aron ti a Iswa kan zui na tura eting ye dar thalanga kan man theyang ti kha kan zir ho don ani pakhana a chuan ano panlai atanga pathian le mishing du sakna dong tu lal Iswa chu ano panlai atanga pa pathian nai ren ani zia le du sakna donga changlian zel ani zia chanchin thajak tu ten antar lang ano panlai atang rengin pathian le mishing du sakna adonga chanchin chalu ka bungli cha somnga pahia chuan tin Iswa chu a fing deuh dewa alo lian tela pathian le mishing du sakin na deuh dewa ti kan mu no pangte ani lain anu le pa ten temple an shwaya pathian thu angai tha a chiara zona azota temple chu kapa in ati
chu ti taka pathian biakin akal thin pathian thu ngai thla a chiar le chi taka zo thin ani awang chuan alo fing ta hle a mihring le pathian du sakin na omta ani ano panlai atanga lali swa nun chang zel hian thil tam tak min zir tira mihring le pathian du sakna dong tura pathian hnai poimo zia min shil ani pathian le mi te du sakna dong turin pathian chi a athupek te zom hi apoimo em a pathian thu le pathian biak in ngai na mi ni hi du sakna don na poimo ani ti min shil ani pathian tilom nun neya ama kan hnai chuan kan nun alo moyanga pathian le midang te du sakin kan om don ani helai thua chiang em ka sha chu pathian le mihring du saka om tur chuan pathian kan hnaya pathian biak inte bible chiarte kan ngai poimo kha angain ka sha pathian nai theilo biakina pokal ngai lo bible po chiar ngai lo tang kha chuanin pathian du sakna don ringot kha be se chi po ani lova pathian du sakna kan don theina chuan ama kan heya biakina kal taimak te bible chiar taimak te kha poimo hle ina langani panhina a chuan chongchai na apa pathian nai reng tu lali swan nun chu chongchai nun ani ahun tam takha chongchai na na manga ano panlai atangin chongchai tu le pathian thu ngai thaturin temple a akal chin rongbol na bul achandon phei chuan thalera chong hein fian rial hun amanga lom thu suin apa pathian ma a akuna pathian na thoro pui alo thlenin pa pathian a fak chin ahun khir lai ber getsemani huana mantira a onzan po khan fian rial hun mangin apa pathian hena chanem ngai takin chongchaya azir te po chongchai na satur le chongchai na tel lo chuan thil ti theina an nei lo tur thu ashila ram hoi no chwa ngat phei chu chongchai chaw lo chuan a theilo thu ashil ani pathian tak le mishinga lo chang kan lal I swa me po in chongchaya pathian an hai reng ani chuan keini mi chak lo te hian chongchai hi kan thla thlam theilo wang lali swa ang hian fian riala te biakina te munral chi le topic na huna te po pathian kan bel tlat angaya khemna hau tak kan to chang apianga kan ra thwam chu chongchai hi ani chongchai ne hi thil ti theina neya kan rongbol theina manra ani a lali swa anga chongchai mi kan ni phot chuan nge na kan chang zel don ani chongchai hi keima ni chewa po achiang em a chongchai na tel lo chuan engma rongbol na a ani emo kan ni tin nu na ani emo chongchai na tel lo chuan engma kan nu na hian ma son na a om thei lo wani rongbol tu chongchai ngai lo rongbol na in ma so lawa chutiang bukin thil chi shang ma son thei lo na chi shang kha om china chongchai pui mo ja keima ni pon kan she chewa soitam angai lawa angai lawa nga poimo le de wakasha chu heta hian pathian na thoro pui alo thlenin pa pathian fak chin ati ti lai tak hi apoimo le in ka sha a pathian he na kan du te kan thlena kan chongchai na te min changa kan lom em a khami min chana wanga lom thu soina hi kan nei chinem o ti kha pathian he na lom thu kan soi le chinem ti kha lo in ngai to ila pathumna a chuan thunwai ral le ngai tlom lali swa nun ro pui tak kan ta na dar thalang fia tak chu thunwai ral le ngai tloma pa pathian wan tlat hi ani engkim chunga ro re tu lal le ho tu ni ma se ama du dan le lom zong in hun amang lova tlom takin alo pianga Nazareth khote takte a selianin ram re thei Galilee rong abola arong bol na po in rorel tu te zirtir tu te le sa khushwai tu te ain Galilee rama thingtlang mi te ashut na sazok arong bol chung zongin ro pui atum lava ama ngei po chu rong bol saka om tur ni lovin rong bol tu le mi tam taklan na anun petura local ani thu asoi mesia ani ti po thup tlat turin zirtir te le athungai thatu te acha chin ada kandar thalang lal iswan thunwai rol le ingai tloma rong abol angkhan keini po mani inda cha in pathian thu thua om turin indulu tila
pa pathian lalna le thu nei na hnuaya akun angin keini po pathian du dan da lal zelin ama naila mani thuwa omlovin mintlan tu kan pathian du zong izong zelang u mishing in lai chi na ate pathian rong kan bo na ate hian thu hnuai rola in ngai tlom a har chin khop mai lali swa kan en lo chuan pathian thu a koi ani la zomte kan chunga ho tu ra te thu zomte hi thil ol ani lo ma se lali swan anun le thil ti in kan en ton tur min hu chhia to si a chu chu kan tan dar thalang ani thun hnuai rol le in nga tloma rong bolna kan kalpui helaya hianin apoi mozia kan hu a ke mani kan mishing na ate kan ni na ate kan na thona ate kan lo sang vya po ani thei ama ero chu lal iswa zui tur chuan anhung zui tura dar thalanga kan man don chuan in ngai tlom taka thun hnuai rol le in ngai tlom taka pathian iswan hung kan zui zel kha apoi mo hle ani palina a hian mishing fam kim swal na nei lo kan dar thalang lal iswa kan ena langsar tak mai chu mishing fam kim ni si swal reng nei lo thiang him fam kim ani na hi ani India Ram Presbyterian Goshen Thurin Puan Chwa number pangana a lal iswa Krista chungchang kan hu chu ani chu chatuan fapa pathian tak le mishing tak nula thiang him marishin ma se swal nei lo ti hi ani iswa Krista chu mishing fam kim ni ma se swal nei lo ani chu wangin athiang hima arong bol chung zongin swal laka afihlim ani chu mai ni lovin swal apom zam ngai lova swal apwa a ni chu ni lo chu ni lo ti hi anun ka shwai tu le mi te azir tir dan ani lali swa chu mishing fam kim ani awangin thlem na tin reng to swal ero chu swal lo ani arila jama atuya hala achang chuan athinarima acha thu po kan hu apa ina rat no in tur chu a hu phur tak mewa theini se pumpel adu ani ma se chung pumpel chu thlem tu lom chu takani ti asia a thlem tu chu ado dala nom chen na te leiro pui na te pathian rin lo na swate chu a hne vekani iswa Krista mishing fam kim swal nei lo chu kan tan dar thalang ani chuan keini po kan thiang him tur ani fam kim lo ma ila swal chu kan dowanga kan hne tur ani don lom ni keini Christian chlai te hian swal laka in thiar fi hlimin kan lal iswa thiang hlim na nun hi kan chom pui ve thei angem le lal iswa kan zui don chuan thlemna kan chunga alo thlen chang po a dongam tur dong am ze tur kan ni ti kha iswa po in mishing fam kim he khovela locally mishing fam kim angin ke mani ang min rongaron bola ke mani angin mishing fam kim ani a ama ero chu thlem na chi sang to ka thil hupur tak te achungat la hupur tak te po pumpel du ve tak te po ani chin ama ero chu khang tianga ati tur a pumpel don kha chuan setena lom zo ani ti sha in pumpel lawin hu phur tak chungin ama chon chin ani khan te ang khan ke ni po kan chunga kan thil hu phur de te po lo thleng ani the kan ti tur khan te ang pathian lom zong ani don chuan kan ti sham zel kha apoi mo in ka sha a mishing fam kim ani ve thawa ama po khan thlemna an pathia iswa khan thlemna ado thei chuan keini pun Christian chalai member te han kan do ve thei don lo ni ti kha kan lo ingai to ila lali swanun ro puile en ton tlak soi tur tam taka oma a in pek na thuk ziate a hwai sen ziate a rin om ziate midang te ta dan nu na pek zo ziate po soi tur tam taka oma heta hian kan soi vek seng lo ani chu kan tan dar thalang ani a iswa Krista chu mishing fam kim mai ni lovin mishing diktak pathiani mishing te omdan tura adwan nun chwa pui tu ani chongchaya pathian an hai reng te ingai thlom taka ronga bol te le mishing fam kim ni si swal nei lova a in vong thiang him thlat te chu kan tan en ton tu ro pui kan dar thalang ani lali swa nun zirin kan nun kong zo ila pathian kan hai don ani iswa nuna kan enton tu ro pui kan dar thalang ro pui te kha
pathian kan hai reng te ingai thlom taka rong kan bol te machine fam kim machine kan ni chunga swal kan do hezela tele khang te ang pathian do zonga kan nun tlak te kha iswa kan enton na kan dar thalang tur chu ani ti hezela hian mission ani soi ho tur te kan chiarange pakhat na achuan lali swa chu machine fam kim ani zia le swal nei lo ani zia han soi zau te u panhina engtin ye lali swa hi kan dar thalanga kan man thei kan man reng theyang ni tina min be tu swal hezel theidan han soi ho te u ti ani a ka athu kan chiar te le kan thu zir ho te kan za dan pathani man mi som sabro se amen